Tukwambire na kaunti ya Mombatha kuria mucindania wa igoti nene ria Mombatha Lydia Achonde ataniri ihoya ria Gavana Ali Hassan Joho ria kwenda muhitwo wa uria mang'ethanire nake Hassan Omar weherio ciriniro wambikitwo wa kuregana na uhotani wake. You can pull something out of the heart. I think maybe you might even reduce the witnesses now. Na ku kaunti ya Machakos, Governor wa kaunti ino Dagitari Alfred Mutua yarutire MCA mukana akiuga ndegwitikira mongerere mbeca makiria cia kuhuthuka bunge-ini iyo. Naomba County Assembly ya Machakos ijichunguze na chunguze viongozi wake. Kuna shida sana katika uongozi wa County Assembly. MCA makoretwo makiandikithia mayo shilingi bilioni 1.3 cia kuroboya mirutire ya wira wa bunge iyo. Serikali yangu haitaki kuharibu pesa kwa mambo ya starehe. Na wauliza viongozi wa County Assembly waachane na tamaa, wahudumie wananchi na wakuje wafanye kazi na gavana wao. Muthia mutafariri munene wa kamiti ya guthurima ikiro cia githomo guku bururi-ini Elias Abdi na ugite makiri ya thukuru ngirinya cia muthingi ni itanyitwo kwamukira muigana wa shilingi 500,000 cia gutithirira hari kuongera ikiro cia mathomo mathukuru-ini macio. Ngiripotera Kameme TV, ritwa rakwa ni Ngugi wa Gatua.